Mame, where me wanum? If I try Medembana nebai. Aha, minimum so back on I don't buy ye. A dear Nessie, cast something in every tour, Eddie Coco Siasie. But show me one on the 2 coin number. Story no. Okay. And see, Bomodia, ya kwa na say, would they WhatsApp message about WhatsApp message, and I just say, what they about what the bar said ye tibiano. Said ye tibiano, ya becking kind WhatsApp message, you know, na ya the amount, come. Yes, I say, you know, and I did humanity for WhatsApp message, bra. Nyan come from our 0245301462. 0245301462. Na yemfa makosem wo de ba na chese ya kenkan de amounti mini kan ma menua bayi akwaba ansa na chese ya koyanim abapa mame memo achen na pomote say na wodin ba jo ya fra me mame Jane free hine na ba ye me free asinfosu wawase okay enti anopa ye nyina ye nya cradway na yentie ensam a maami Jane de ebre yen na bomodian so betie ni oba Jane yenko why na de ne ba ye na akosem be na wo ka kire yen yo ma ba cho bokon so nye bokon sa ni be ma bi na tie ye fra no kwame amwani na opeso osisi ana me se me de be ba bedan free as animu edikosi ase die wombia ebre ni nyina yodia mpacho ma mpacho me firi nkoko na me ne be ma no firi nkoko ne bae no na ahokire wom nti mia ye ni so tenase ne duru ba bi ne ye ho aye adwuma na ye di kan toka nti ye toka no wo mu an ye se be san akwaje ye pe machine aya de yamade kwambe ya jilon ono ogina na me galanta ene ye nyina ya de ye nti ye to wie ye no ya sha ase de ye adwuma ti adwuma na ya de ye no na ya pe rubber anwa rubber ne bi ene ya de gum nti ya de ene ya kura sika no ewom enti eduru bibia me kokohwe mu a oka kire me se anka ye masika ni ye mo abo ano afeko nanka ye bie so ye bie so a nipa oyamade no ye yibi mana ne ehu de ye de aka no ebeye na me se ho mate mani ba me ho so a me koko bie so no na wa yisika ni nyina afi ka na so aba mfie mienu ni onfanya adwuma ma me wansi dida adwuma ebeye bie ni ho so mambi abribi kura de woni minya akasakasa America no ka kira me se eme wodi mbaye nkwase adwuma na odi ahwoba okay fine nti ewo mu a ya to kombe na chiri kan ho na ye kwafuo ma akoye adwuma na wo koka mensa nti wo ne ka mensa no na ya de me kɔ hospital ti ya de me kɔ ye no na ye se me nkɔ check up ni mu no na wo sa koka me hospital junction nti enum ni nyina no wo ne ka me na fe na me nan no se me de kɔ afuo mu ewa chiri a na me nan no eya me ya na aka kire me se na sa na te de beto abobo ya na me si yo mate ana ye boabo sika no ana ye de to abobo ya nti abobo ya na chi na wo yeses oye mam na ka se me ne ati koko ya to abobo ya ni wie ye no ya ti koko yesika ka 120 million nti 120 no na aka kire me se ye de bekoto bank na me se na nka 20 million na da so no edna ne ba bi wo ho a ye more plastic nti nko mfa mienko ye mfa 20 million no enko bo plastic no waji yo wanye nti ade a chenye na o so okokuruma ba nti obakọ bank wona msi yo akọ bank ho a obaye no na obaka chem so de 50 million akwakoto bank na msasem papa nti ewo mu na ade chenye no na mo so asesa 70 million no ehye ne kotokum ne fofo ne bottom nti me opie no mankasa na odi sika ne pie nti opie na mkɔhwɛ ba bi ku a na 70 million na aka na wona me kɔ ne ni ho nti manka hwe nti
okoye no so wa mafie ade kyen ansa na obai na be ma opeso obum kwase ana nti eno obai no ya akasakasa am ye nyina ya kasakasa nti ncha se mi wo ma na okache abobo ya no sika no so bai no na okache na me se me mfa abobo me mboabo ano na mboabo ano nti mboabo ano no 40 million bedi me ho ana osan ya adwuma the next week nti week na chi no okache me se o twa ma yefo na ya wie nti ono boabo sika na no nti oboabo ano a adwada no ayefo ni buka wie no omode de omode be ma no soso a no de aba nti kwasi ada no no ye ma mi je sika ide ansha metimi anya be 45 na msi you asem papa 45 million 450 million sika dada nti obetimi anya 45 million na msi you na asem papa nti adwada na ombu ka wie no na sika no mpese ode be mam nti mehwe na adwada benada ukuada ya wada wamfa mam nti fiada no opia bontia no oye mam je na msi yes sika no ayi bank for ne ba fa mom na me the bank note no ato na msi ana me kokko ano pana na mfa bank note na mhwe 50 million na wanim kakra ma na wanomre microphone ma wano 50 million na okacha me se odi akoto bank ho no me hwe bank note na 5 million ana odi akoto ana na bla yo peso sisim nti mankasa ho ani nansa na obae bakache me da ho ana na danfo ba ko na oye mafidie no bae na obakache me se me kuru di asem bi ato nanim na peso o ka kirem nti me ma ne kan kirem preko no nko na msi o ka kirem ana o se on kan kirem se wa wale okọ wale nti no omra ma kan kirem na osole a obekọ ho na sa chire na maje mpata na maka chire asamba na akeka che me sa ma sam no kure na meka no papa nti papa ne baaye no ana okan wi ana no se me se opani una so ya busu apani a oti akonya so nti me kunu ka chire wo se bra be ka sa asemu a chire me no etiasi ni waya me ho ade babusu afo ma me papa ne me ma na list 2 months na me maame ewuye nti maame wuye na chi no me wafa mo bona ompeso obeye afa ya chire se sika na ofa ye no ode akoto obati no anu ompeso obeye minim agite ogina ha no wabisa ade na omo bo no anu ompeso obeye me ho ade yo no afa wo hye branya hwe se na sika na osesa no ode akoto obati nsa ana omode de aka na akoto nneama ose wo hwie a omode koye no ho ade enti ayasa no ana me se na sana tie dia one me kon papa ati 40 million wo gi ana me se me so me mfa ma ne nne mfa ma no wo china na 40 million me so me da kwato me ba no aka nso nti me so me de ba hwam ba no ena ye pinche ento no ma oye biada ma mfa ma no ana me ko okurom me ko digwa me ko okurom be no tumi nyama nyina gu ho ayi me Ghana card my ID card me insurance na me ba ne di na ka se nya so no me de kan ba me ma nwura dan mo ho ti a kire ni me wura ho na ma ho se watumi nyama nyina na fe me hwehwe me Ghana card me insurance ni doctor so ka kire me se be ba check up na me yo tim de asem ne kwato ne papa nim ase ne papa enye me ne mamam ene me ntoma na ofa ya no onye ma de mam afa me ntoma apofa mienu onye ma de mam enti me hwe ani mu papa no so amaka hwe ankyerem enti me sa twen ya enti uku adai na me sa kwa papa no ebina da na me kwa papa no na me kwa cha na say still me yala me ho ntom enti me niama no me hia ti me kwa enti papa no ka cha me say wat enti wa na so ti me wa ha na ofre say yambla na me enti me kwa no ne mani mienu esi ho e na wa say me mrana me maka ni wo na me ka kire wo me ka wi ala o mo se nka niama no onko fa mam o se man fa 40 million na ama na niama no onfa mam
ana ne bra ba ko ka che me say anka sika me nko fama na me sika ne di obu me kwase ache nti sika ne me fama ne o china so ka ho ana o se me fama na me so me niama na wa fa no on fama nti hwa ana o se me sam ka kire hwa na o fere kumase na o fere nsuo bi nsu dai ho ya fere na piabla o fere no se me se me si me di ne ho agro be kuma to atwene na ka se me no odi kan ka kire me se ekwan obafa so a obeyi me niam nyina tu agua ma oba afoforo na ba fie ho ne de obefa na me ka kire ne se dan de ontimi ntum efize tam ye ba ya ho kire mu no ye twa abe ane adi si dan no okay boss ama me tama mu obae na aho kire wo mu no mu twa abe mpacho na kese mo bere pa ena mo dia ye ne mo ye no mo bere na mo dia bedru san pepeso yi etu dia twen ho ema me na me ne mewura bayi eni nkomo ye wi abeba betro wo de ne so na obeso mo madwuma ye den me so me ma wo ma madwuma enye den sa ma me sa why ntino sa ne be no because ye to na ye brado do mo an so na mo ma ye bre enti ma memra me first case no eso na me wi a me ne oba Jane abeto ne nkomo no so sababi a ekọ no ye wo ya eyi wahi ye nti be ma ne nka tususuba bumfu ne zoti ase enti tususuba bumfu pa na me ya metie me bu yafu me bu afu na me nti ne be ma ne nka nti ei so no oba twa ne nipa ba akopẹ aba no obeka che ne se ka che me yere se me ko ware matoto ne makora me ko ware no oba na wuni ni twa abe no de ye beba ho de to bo ase mama samra wusu wudi no Pacho Sisiria akurugu enti sisi free ne na baaye mama shom free goso na baaye yo sisi afa manya bra mitie wasam no wakosam no ade baaye ne mitie Pacho hu mi anpe ya nya boko ba nya boko se Pacho me ni abrante bi na ho na misua adwuma nti me ne na ho na minya me fa yefunu nti me fa yefunu akwane abasa me ko hospital na nyame ado me wo fa me ba me wo ye no ni trumu kwan ama na mama di edine di hospital akwane abasa mama mbacho akra no okọ private no omatu ne mfe na okọ private ne fa ho nti me sram se mo me okay nti ukunu wawan bacho wa ya adwuma ben bacho emesi oyemesi ni ana wonso bacho na me share adwuma no yen menya container na me to anka okay mo ba pani ni bacho dabi what you about to say bacho miensa ono to so miensa e ma sai mema say bacho oba ba ko be mamienu bacho be ma ba ko bacho okay nti we ni twa to okra bacho nti your friend is saying bacho promise the ain arelaga promise arelaga bacho okay mo de ne to wan bacho uma bi wo ye ho one de ne to no no ade na oboa wo na waboa wo pentia bacho okay I see nti ebra wonyem no ukọ na akọ hospital bacho ujide bacho mantumu da bacho o ma ehunu bibia mi ko trust can ye bibia ba o man ka hwe ankyere me o ma mienu no omudi nke asa na we yaba no wo amuna omu bibia ye complete na mama bacho na bibia no bacho nti wo ni date of birth here na by wakai bacho mame na afa mani mu say ye o fa me sa ye o de ni sie ni o so won hwe bi o anda ne nani a nani abahwe na ti ko ha me boy enti wo see ni date of birth here say bacho me no 2nd July 2nd July bacho July ya God's love a month I had wo no okay 2nd July 2024 last year ena ju onyanya bacho afuna wonya 1 year bacho dabi I see
na July 2nd July no benya 1 year enti wo no wo mo na detective hu no sebe ne to kwan no ne to no ne turumu no kwan na ho ti sebe ye wo obi asebe obi asitie no e kwan da ne turumu no wo na hu ya na so doctors wife no me wuri no omusesi akra no ho de ne beto mama nka hwa nkyere me ti me di akra ne du fie ana me hu se ne tumi ho ya your operation ensu na ode acho baby ya your normal I see na odi na sign wo hospital wa mo ehunu bibi asa akopim se woduru fie acho me wo ya lichi ne yi me na se wo akoda sabe opupu nti wampupu the whole wo better ben acho me wo anopa 9 ene yi wo hey what's it 9 ya wo anopa 9 ena ye yi the following day mpashe ene friend no pani na akopim sa de chi ye no wampupu won so anhwehwe me buy ne pampers ba e ko du fi na okotoret efa hene acho no okofa na se Jesus Christ hey what did kind of matibio enti wo bag pampers na toilet wom mpashe enti se toilet wo mai sidan na wo be hu se efri ne to na sabe son sabe anyado efri na koso yakumanum ebacho esa no me pepa nti me pepa na me hu se tokro ni ho no so wo be pepa wo be se wo be panto tu fechiri ni trumu no mo fa nche mi anopai na I was sa na meka no wo fechiri ni trumu na hu se toilet na efri ne to ena bai na ebom no sabe efri no ne ba mu na bai ebacho ya ba sans like wo opupu no so na osu ana mpacho David ni bi do mi ti bi so da so bi opupu afa na sesa se tokro na ma ko tokro na esese opupu famu no ho na atua na ye bi nna ho no enti ne ho no na se no unse oba bia wase ho ho no tokro eda ho ho no de ho no na tokro da ebetumi afa ho opupu ebetumi afa ho edi aba enti ba bia tokro da bia no ho na ebefura ba unse sesei no ne to no anka ono kwan no esi enti sesei no ne ba na ho na tokro ye dey eda enti ho ene be ma opupu a ebefuri na si ho no ne ba no ne ba no ba bia tokro da no ho ene ebefuri aye dey aba enti we ne de entumi mfa ne hwirim ene entumi mfa nani eye ase de ene mfa naso enti ba bia benya kwan a ebefa ye ne ho no ne ba ni mu ho na ebefa ne to ne de atwia enti bra wo be paper wo ba no eto na wuhunu sa no kire me se de wusi ewusu yi wotia mu wo ya dan wo frɛ hwan so mehwɛ bi ma wo ewukunu hwan like hwan na wo ho cheche me se de me bacho na sister bi na wo ho na me frɛ sister nse me ba no me hu ni to kwan ni o me hu ni ye enti no omra no mehwɛ se ne to no tie to ba no obeji akra nti o hwɛ wo se ne to kwan na amba say can promise mo person make nsem ate na me tuwe me pe heaven akọ it is all catch me say me kan be mu no obi nti ase age say me kan cha na pa kire sen so ti ase eye ne be mu me kan ye okay promise we be ye person me sa kire na mo yes na mo ye dia edru dia age say kan sa it so ahun ti no sa ayi wo kotolet na hune but wo mu akora ato pacho sa no pa wo bedware no a wugu ne to ofichi ne tu wo no na wudi nsu agu ho eno no wa hunu pacho me ni na nso ma hu adan wo na odware akora sa o shane de na me metime dware no because also wo dware akora because wo ba ye ya ye fe hoyi si ye hu se tokuro eni ho
enti na wonu anse wabie na wodi nsuo no egu concrete so sa wo hwe se tokuro da mu anu anse wodi gu a za de egu akorato enti we ya na mo rush na de ne ko hospital dana na mo de ne ko ya na mo twentwen so kakra ifa cho dana na de ne ko ye de ne ko na omuma omu sensan krata se ye mfa ne bread na wo no hospital bay Gosu government hospital okay Pacho enti de ne ba na omu ibie ne mfe no na omu se ne mfe no na kotorete fa omu bie ne mfe no omu ye da kire ma me Pacho ubra kuro edman ya baye ne adwuma keto enti Pacho omu bie ne mfe no Pacho omu bie ne mfe no omu se eti se obekotorete wo enti ne ombe ne to no ombe ye ne to ne de yin Pacho ombe no operation okay ya bano ewa ha kitu be very beautiful lady but ni fie ni ntino aha fa ni su ne kire hey en wo su no na eto de bia me enra mo akua ma me behwe bibi like ye twie ne ha no samo ko ye ne no mu twie ho Pacho omo twie no mu twie ne tumbre kwa sanke no unse esese omuye bibia ebeboa wo no because na seso no anhwa eho so se toilet fa ne banim sa na eno so yare ya bia de beba no enye yare keto unse wo to kra no panyini kra no o private na wanko ne yi a na sede usi eye no ebi koka wase ankasa utumu nse wahase enya yare enti se eyese yi a jese omo shaase epie ne baabi enti ne mfri ha na omo atwie akora ne ho ena okọ toilet no e de efa ne mfinim na nyame animu nie etiefo wahwe bia ya bemo mahwe bi sedi esitie no ehu akora ketewa ne mfimu ena yatwie ho efiri ho se onko toilet na enye dai emfiri saa na a doctors no aye e dia fa ne mfimu enti omo aba na eji toilet na e ba no ane se afa ne mfimu e dia aba amsi asem betimi e de atoso ama ye na ye hunu sade esi etie no a ye de kire ye tiefo no a baabi a wo matwa ye ba no tokro no afa no ho ena opupuo ede fa no o matwie ho kakra na etue ho bisa abu akurugu se opupu a baabi a wo matwie no opupu fa no osu to de bia ye ne ya mehu se mode omode ade akata ho se bia ne nan ne nsa wodi agora enko peri ho maybe a moja ma na enko ye ne ya na se opupu ana wodi agora enti obia se wo hwa ye radio a wo betumi afa wo phone no na waba Facebook Ezra 94.1 FM Ezra 94.1 FM no wo betumi aba Facebook na chese won so watchumi aba behwe sede ye kano esitie na ye de atoso no enti ne tunum no ho no de ekwan na ho akrai no obetumi apupu e de afamo na osanso nyame ya atomu a 2nd July ena obenya afe 1 year 2nd July no obenya fe ti baabi a ye ba no opupu fa no oyoba ti edi nkane be ma ne maame ehunu no na chese okọ opupu ye no a wo ba be paper no no hu se da bi toilet na amfa baabi anyame boy ye ne tru kwan no na emom no ekokofa asabe ne ba num na se na kohye kuma num eho na kofa ye ede ba ye na chese da bi enye ne kwan no no to ba tan ne ye mo hyehye no bobna ena obi a wo ho be hwa ya ye ma no so de ne ko hospital ena ye twie ni fimu ho hey hey na wo bi so sa Jesus Christ said yes I know nsem ho nya na we sa like toilet can wa watch because anya no oche ana wo behu na
mame se watchim ana akra won se bo wa akra be kotorete ochim ma hu ne se ochim ana de wo be hu ansa bia pupu na ba Pacho me wan se aba eba so a me de ni church nso na ohona ye modi na modi free ho ba Jesus Christ emu ya se so kra de se sam doso hey we see ya ba mu ni mu doso awoni mu nsam doso ya awoni mu nsam die awoni mu nsam doso ya no e tore bia ya na wo su odi akra etumi kopre na modi eba me so ka bi che na Pacho odi agro sana na osu na modi free mo ba ni nani say oh mensu eba within the dinka mensu so wo su akọ fa within the catch one the dinka no na say promise your friend promise bro boshe mensu why bibi abaye fine we did this we see them and say bibi abaye fine o show bien university bibia ebeye fine untumi nurse untumi doctor untumi midwife untumi enye mu bia nanka yenya doctor ne ne ebisa ne se ede ne besie ya ede ya akra na ne tokwan besie nanka ye ne di nkomo kakra ti ye hwese benya doctor ni bi betumi ni na di nkomo na wa kire ye di nti a nkra ni bi ebu ho a ye wona bibi say na etie mumfa edwa no emra ha kakra emame enti dabai na wo kokonfa no che na wo mo sebreben na wo mo betumi aye surgery no de kwan abeto ba bia ye bayi kwan da ye betumi akotoilet afem me Pacho me ko ho eneni 1 week no mo say edi week e o mbeye edi week ya wo ko ho eneni 1 week eneni week Pacho brother any week Pacho eno mo ka say di 1 week abeye let us say what san ka akoye nene Pacho scanning me anko na jaja eneni yesebra na beye so ba ha 2 weeks ago na nkasi aso yenim se eye ne exactly papa ka bibi kakra ma me na nti de mama o pipers ne ho ne ma bia Pacho mama me pipers wo mama ne pipers ye wai me de ni ahunu ne de wa dance ye wa ke mo fa me hwe me wa ha Dabi ye ha mo fa me hwe ya pekata so mo aso bia enti we ye konfo anoche me Pacho mo studio ha ma me enti we ye konfo anoche aban ya resabia no abra promise na wamode me de envelope no nyina yeka envelope na na hyem no na ne yatia no nti envelope no a paper no any from Confanoche government hospital say abna promise 6 months old female na anorectal malformation with rectal vestibular fistula enya no sure kame koyo doctor na bibi ntira de mabesi ya somna reho na nso so tolebia na ya fa bia nyese dia areho ebekumu yen areho ni adwindwin bekumu yen na wo mo ede amano no nti we nyina ye sika ye pe na fe ochina ne chinachi ya yatumi ede yeba abena promise akọ Confanoche na yatumi akọ ne surgery no enti mayendi kaimo numbers no answer wo kakra wensha oketu wensha yeba no owo 6 months musumi ensia wonya afimpo musumi ensia nkasa ekura nyini me Pacho ya na wode ne to ne de no ne turumu ne de na to so ya ye hunu se ekwan na mu no eno nso ekwan nem that wa share ntem apostle ho no enti
ekwan na ewo ho no enti saa tokro bi na wuhu no wo ase ho no de ye ne twe eho no ekọ sebe ne ba ne mu no eho ba bi e wo se tokro ne da na wuhu no se ase mark ase de scar ase ya pempa kotwa okay ba bi atrumu no kwan no eda no na hu no se kotwa bi wo ho no akantare esi tokro na ho esi tumu ne kwan no aha but baby e free baby ase etwa kotwa no wo no eba no ye eba ne ba ne mu no aha enti baby akotwa no wo no na wo se nka de tumu no tokro ne da ho no but ene ho enti said ye beye na wo se nka ne week ene ye se nka o mo bro se bibi na so enne banana was sent from last week enne oba na nko mutumi ye na so nsi o ton so from wenti so le bia ya na ye won twetweda na so we die oyakoda osa 6 months osa very innocent onimushe ti wase said yetie bia no yetumi boa na yekoyi ne tumu kwan ne fa baabi a hwe ne to akakraka ekofa baabi a ewo se fa na bibia ye kama 6 months o de 20 say na kama ne ho afepa ne ho afepa enti ye moy kwadawroma eye wo a ke beboa enkura asem sei de eya na ahometse eya na emobo eya na eya said the biano na baby ye twa opupu fai bre na okoto le tire kwa na so waya can't wait no infections papa mo fa di yemo numbers no na ye ene de enu nti ne ye ba ye ene de eye appeal ankasa yankasa obetena ha no na obeka ye we de ya bopo ya appeal ye case yankasa ye beye ya sheda say ye beboa no enti ya appeal ankasa na ye de aboa ye ba 6 months little promise not just say to me e dia kwakoye ne surgery no papa it's numbers in 0245 3014 62 0245 3014 62 0599 305 202 0599 305 202 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 202 0599 305 202 edi ababa ye Mary Akosia Ade papa fedi to asona akuame mama den na akwalase wo ba wiase na odisa asudie sei na okase enkai nya doctor bia wakwadare mu obetimi a kire se den papa no hu nsuo na anso ama antimi anfo me bebi ni ama se de na de sa de no ba se ofiri afromu ba na oye ne kese sei ato no la so onipa bia pese hu se de onyame ase aye obi adana se dawrade ase pa fi se hwa no pa kure wo sore ye junso awo junso ye sebi wajaw nai eye free Shebe bia kola ketwa busumi sia ne de da. The toilet be pia just a fadi mfi. Promise mensu. Chese asame yama. Enti tresem na kan pepe. Ya opese obi nyama won. Yes ama obi. Se wona to wa. Sade enke be ye e de am obi ada ya mhihye be so. Na ya ma enya nto wa ide. Hey rade na amwa yesa na unua na aduru no so kwara ketua yi obeya wo nana obeya wo ba obeya wo fase obeya wo nana nkanso a yes maame na akwa na wonyini debi won fie san acho 28 wonyini oh mpanyin sem
onyini Mpanyini 28 years ɛna amana kofa onyini but onyini bebre ya broso so nti yɛbɛsrɛ abakfa ketewa bɛtumi ayɛ wo nana bia kɔno na gyina sɛ gyina bia wei a sɛdeɛ wobɛsiri ayɛm hyehyeɛ aboa sɛdeɛ wopɛ mmoade ama no no yɛnya saa ayɛm hyehyeɛ no a ne yɛnhwɛ na fie ha deɛ wonim sɛ yɛka yɛyɛ adeɛ biara ne wɔafa ha akɔ saa akɔ a yɛntumi anyɛ wo fi a ne nyina wo mmoa ɛka wo nti ɛteɛpɔ ne ahwɛfoɔ anɔpɛi ɛyɛ purposely for appeal sɛdeɛ ɛbɛyɛ a abɔfra yi obenya nkwa na watena ebi sɛ how many times no bɛkɔ so a de afa ne mfimu na sila na ɛwɔ bere ti bɛduru baabi koraa no bi a dɔkta bɛsɛ tue baabi foforɔ na afei bɔn sɛ ɔyɛ nso bi a na yɛ wo baabi ayiri o obɛtua bɛyɛ wo baabi yere obiara ni baabi a wɔhyia ne yere ɛna wo yere a wo ano no wonnim te bi a wo kɔɔ mu a adɔfoɔ bi bo ayɛ ɛma wo bɛgyina sɛ gya bɛ ne wɔnya na wo ano nti yɛmmoa na abɔfra yi daakye ɛnyɛ fɛ na ɛnsi ne yie na onya ayaresa na ne ho tɔ no a mpɛndodo a yɛn nyinaa yɛ ne gyeɛ na ɔsoro ani gye na onyame ne n'abɔfoɔ nso hyira wo sɛ woyi a onyame hyira wa testify wonya adanse nti wode ayi deɛ wobɛtumi bɔmpa yɛ gu so sɛ awurade mede kɔsa ne din kora de sɛ a little promise gyina saa din no so awurade me nso wahyɛ me bobi na mmaa mu nti me gyina saa afɔre a me yɛ nso na me de aboa ma abɔfra yi ma me nso bɔhyɛ bi a wahyɛ me me twɛn sɛ bɛbɛm na awɔtwe mu na me ho wani onyam bɔmpa yɛ gu so na sɛn de bra na mbɛ sɛ yɛde ato dwa nyayam hyehyɛ ma abɔfra yi so a wɔsu nyinaa no kyerɛ sɛ ɔbrɛ ɛka me wanda me bisa ne ma me kala bisa ne ma otimi de ne hyɛ akyiri utimi de ne hyɛ akyiri Bacha me de ne hyɛ akyiri ya na me yi na hɔ na yɛ mogya me wa ha nyina no ana me dwere ti da bia ɔbɔbɔ so ɔbɔ okoko saa ya ba sra tie fo ne ahwefo awia yi anɔpa yi mu na yesu hwɛ manim anisuo ba mu a ye ni ba bia kakra na wo de ba no a we operation ne ɛka wom pa enti ya yesre we de ya desre de mane kawakoma ne bompa ye gudi wo de ba no anso nti na ye ba ye ene de case ya na ye beka case bia nya standby case bia ye standby for now na ene ye nhwe ye ba no ye sabe so sikam na because nkene ene wa so ko ye theater enso ebi ni ho ebi nti enim na wotwe mu de beba ye besra wa ni ani da so ni ani da so ma kola isi enka wakoma na hwese ye be ya kola isi ya wo na bes bia onyame bo no said be bia o jane nan fa no menu mi nti abofra betimi anya sa tibia tisa na hye rabije wo de wotie said akra yi esi sun enye sun biya keke sa ekom ene de no enye sun biya keke sa wo maami na eni ho wo maami nchen na emom no eye pain ya akra no efemu wo de wo ahwe wei mensu wo maami nsu tiefo no be ye wati awurade be fight tiefo no so aye wati awurade be fight hwefo so aye nti tiefo sa de ye ka no yesu hwemanim anopai yesu hwemanim anopai ye ni say muni ramo no question muni ramoda there be almost 1 year ni muni ramoda efa enkura die ye hunu hwamodie saa na bibia no so a mudi musika ba ba so abofra ni mu a aye tantantan dabi bibia ekoyi e de mai enti e besre ekria mako awo ni mu nsem de nyame hunu mobo na wode wo kɔ na wode wo ba na wo ba bibia ante chema wo ne ho a na wada nyame ase efiri se we etimi to wo ba bia ba ma bia wo yere ekwa awo so oba unim akwala wode ne ba fie sa akwala no ne nsa ne nan nyina wo ho se ni nipadua nyina wo ho se bibi chema ketua bia ya ha akwala no ebi ne na ya huni se akwala o maame e de na ba wiase woni se bibia ye okay esu a etiefo mo tie nyina ya akwala no ono na efu eye ne ya ye tie ni mfimu
yɛtue ne mfimu ɛna toilet no efiri mu ɛyɛ dɛ ɛba enti ɛyɛ saa na ayɛkɔ ɛbɔ ne hɔ enti mi mfa na sete sɛdeɛ onipa bia utumi ayo ɛfa ho ana wo ba bi pupu fa ho no akora wei de ne ntesa ɛho no kwan no atue asi a wontumi empupu mfa ho a wontumi enyo mfa ho enti ano ho ɛna ɛma akora yi su no enti ne mfimu ha sei ɛna yatue nkyɛn a opupu ɛfa ɛno so nya asɛm ketewa yɛsramo ɛyɛ ya homti yie munim sɛ yɛ de yɛ ba mo nkyɛn a na kyerɛ sɛ de aboro yɛ so ɛne yɛ de ba ɛmoro yɛ so saa na yɛ mma na buru yɛ so sɛ yi a ne yɛ team ne yɛ frɛ mo akora isu a wɔn su nyinaa yɛ so ma ne nka wakoma baabi a wo bia ma ne nka wakoma dwene akora yi hu ɛyɛ yaw na akora yi wo yaw na wɔdi su akora yi su yaw na wɔdi su yaw nko a na wɔn su yɛ pamokyɛw mo yɛ srɛ mo sɛdeɛ akora ketewa hɔ atwie yɛntumi mfa ne nhyɛ akyire gye sɛ wɔbɔ wo nkɔn ho ne wo nsa ho saa ɛfiri sɛ wode ne tale hɔ sɛsi a na ɛhɔ no so anim ɛtwi abrɛ bia na abrɛ na ayɛ kɔɔ ɔbrɛ na plaster wode tare na waya mbom sɛ da bia na ani bi ɔkɔ awaya na mogya ɛba from Metia say another school of thought about it. Yeah. We know enye we empaibo eka chema doctor and we dey doctor Ejuma we your doctor Ejuma we your doctor Ejuma we kasa mo fa kasa dem kasa we your doctor a medical sika you the power to take say na me your doctor operation yes a be successful but this time there it is money a promise Oh. Never say a for mon share abofrey. Misuno na mumwa ye. So na what you mukra no ye. Mumwa ye. Yemfa ye mo bon numbers ni biem. 02 okay ya mo number no na afei 3 ya ne doctor enkwani komo 0245 30 14 62 0245 30 14 62 ya bebo number ba ko na ka ho but ya mra homa ne so na ya ne doctor enkwadi enkomo Dr. Michael Amuadok ya mawo ache Papa na pomote saying ya the crystal say Dr. we there ya say wo theater sisi enti yen say wo bre na yen saka form bia let it be a free confanoche aban ya resebi animu aja wudin wo ho na number bia ahase say akra bia friend no abena promise 6 months ya wo no na ne tokwan esi ti ya bie baabi kakra bi na wo jane nan wo ho dog die pese ehu ne say edi nti enetumi emanis eba say wo bi bewo na tokro na ne to akra no ebeja ne na afemu 94.5 me dase machia no machia watie for area I am pa yo kurabi wo ho a ye be wo no na sana omo etie omo to kwai no eni ho na sa jare we no me kan se obia tibi fa ne sa entre so se ade we say na akora we ma ne ba say nemom ye wo enema bi kwa ze mo bre wo se Obinim let us add near one be every child not for a while. A teeny Emma Sa Akorano, Opetimi, and Yadisa, as she will say, Oma of Corabri, Almo, and Yamusa, Yari Mono. A the professional Nasa near Malady, a bed the chair, oh, Munisemo. Yeah. It became a certain genetics. Another because of Mujamo.
esa se awofo bi ewo akora o ka ya radio ehwehwemu to say there's a 1% probability akora ni nia bi ye bawo na kire so ebetimi enya sa yare na bi itianu ho enna eno ho epa ho na enyema bi a fa etimi eba bibi se so ba nyem na do nyani do aye friend folic acid the level na wo oba ni mo je mo se do pepper so say dra no to be forces so bebre e de bra kora no ba ko ene se be wa kora no na ekwaye na de to it is also ma me no mo nyi no mo ko appeal for clinic no ye mo wo no bia osumi bia o ko aye mo bi ba ko di ma ko tin pa aye folic acid it has a folic acid no se ho to tima o ba no mo jamu pe e di sun so bebre ye bebre akora no enti eno so ho na se oba na nyem bese bia o kono maduro bi enya o no bi o ha etimi di enkoa ye mo no nya emma omo etimi en develop eye eno se obi oba bi ni beso kono ebi sa eno so ebetimi akofa sa ba etina pedi le kanse so ba ni ma emma no afa ni pe enko du medicine doctor actually man said bia edrowe hu ya edrowe na fa because doctor na sa no be ma o se do no ni se wonim to be se do no dey ma na nya so bo ni bia akora no so but wa do o pe ko to do ni ma no be ti akofa aba na ebi so a se oba ni doctor so be environment be radiation X-ray and CT scan, Mananagia, industrial accidents, leaking into the environment, and also everything they are running Abasa as so upper. There also be say Obama, that's our normal, sir, and now say or no greater, sir, never meaning. Mubia between Edisa Pesori Abofrano. And that barring him, let's be our year exposed to chemicals be the chemicals my bit my never be a usual fear any cleaning and after the dish and nothing dear or barno the Juma now you know in industrial chemicals again like or you're exposed to chemicals and now because I am grassy we Jumano now or the chemicals they spray therefore so you say the almost Jumana almost protective gear the almost again the mobile as a Cabonia and so Jumana Shatta Wale, goggles, mask, chemicals, a big anchor. That's also young woman, say, Indian mom, classic for no. So I won't apply chemicals here, and most almost as I almost be almost a man, no one of the idea, and no so. So Bano and your letter of Korean no so everything at the Auntie. Sadia Mamaki Kaya, everything I can so at the Abba. Oh, okay, doctor, not just say, and Raya working can not just say a pin for no. One continental, Yama, woman, woman by ya, near Baba to a goon pass now, woman no. One more Casa Neha, one more Quahaka, and Sunny Frumono. I say no, Doctor Grow a Mauka, say I see. Doctor M. Tread drone from Mauka, a payment for one. Yamamun Monomono. Now, a doctor, now we can run will be where Droby and Famano, no Aquaconum at the account on the other day.
mami misa we say wana wanyem na yema wo medro hospital wo mo enom na emom no wo mo se ye besa se bibiduro asa no eye so that make kind of chemicals here adase nura obi dinete akono we betimi di social so about ebetimi ya Obofour ye dogo ani ase thalidomide and no say kitino ye hu se eno na di koya bebe janti so say any of them ebetimi ya bibiduro so it's as a bibiduro ya ma ya ma no movie ni my work. So the brain house, yes, you did so Ojima. I say offer a growing, also one of my last one, the best effect a very now, a very easy. Amano. There's also the woman says, higher what they say, behind the chemical content of it, you need the chemical composition. It can be another Duma and yes, Emma Abofour, and also everything Akofasa. Yo, doctor, so what can I say? No, me the beauty to the used to say, even cry and nay, yenya ye walk romuya and fork akra, and walk away, and run ye do goo and phone swanny a day, never be coffee free woman now, quatina de Quasana when you more. What will find some the amount? Dog, say a bunny say ya. Na crime by mutimi to tokro ya mani yet to send ya medianua or bani afemua facha me doctor ya one ya problem be a bm kwapi me say wo benyi na bo abrewa na akokora yet me be the because I mean so ejina Obofour say how complex there no ACTS if you want to simple. It's a normal, yes, your baby, you know, the total baby, come, I just said, yeah, the couple, Kadena couple, but the people, you are not very complicated. The normal, the boss, your baby, so ATV, and your petty said, yeah, Yankopo, anya sa pepepa ebeha no ebra wo nyini no because oyo ba wo benyini wonyini na sa wo be wo kra no a wo bechem ene ade se entumi ankoye pepepe sa no ebeha no kwan bi so se entumi ankoye pepepa so do ka ni it doesn't get it so but you know yeah fine ne you began na follow and yeah na I drink accra because it go have it was a but no one can the maybe I know how be but then you also the bar the side war a powerful be dry a fossil managing said the bear almost a bit me I comfortable. Me da say doc me say wo ko bat ne kra question me di ja wo kwan say be ya next time me franka say me kasa awa na wan hwa wan fan me ja wo kwan kra no me bi say bia wo ye say ya kwapem brebe na betimi ya surgery because wonyi ne kra kwapem bia 5 years 6 years ye be ye anasa ne nkura abrem say ya na wo se ye there was a few obetumi bia they met my butt midterm no here can the papa mo say yellow be a wadi be bosume bi asa kopem afere no na ya yem father akra no aye first we do fear o say ye toilet clean bed I said 3 years 4 years for no say the be a the bed me clean no so you pass out you know let's walk already part toilet cleaning want to na we are difficult so take control my check sebe ya wo benye sika na wodi akwakoye sa surgery no na ne ba ne te ho na wote ho na wodi akonyini se ya anye no wonyini a ba bia mabokwan afa ya wokoto de te fa yi wo betumi akwa afa ho ana se e betumi amakra no kra afrim said Maka, ye kwa dia obetumi
akọ eja ne nan afa honom me chasa say bia obi wa akurase oni sika ya wode be ye surgery na me ya bọ kwan ato akra ne to na ba bia moye for now wa ye na be ma me ne di akra ne te ho afi enfie mienu enfie miensa enfie nan akra ne betimi yawu oh no de kuno say ye di kai ayi ne so na betu le fufu a eja na ne fa ho bankwa de I no de fa no kwa no so so betimi di ba de but e kuno ne de this is a complications di ba ho na say wa fa na ma ya sabia ke no de betimi I do how aba Mama fa wonsi a doctor na nya menhira na ontre wonim die mu e ma ye saa ya wode beboa ye mai e dia ma ye nti ukọ theater room wada room meja akwa me okọ nanso wo bai ye bompa ye se tiefo bai na dom na ye betumi de na ba onyame onhira obebre no medase papa se waje ye so nti ye kokofo no chi straight away na ye ne Dr. Michael Amwa ya waye pediatric surgeon ekodi enkomo na onu anso na ebeye ye be ni operation nti onu a na man letter ya bibia onu ani di onu ani number na ehye asea ye ne no ekasa ye no enti wonu sade esi etie wadawroma ye ne doctor di nkomo amoa mahunu de etua mu die na ye sremo ye ba no wasu abre yemwe nipa wabra wote ase mamenyomo no na akra no wosha abosumi ensia na ohuna mani oh they na do tell ka etiefo aka ne say February, March, April, May, June, July so enti we time I dey let imano watena ho nyonwa so akoto obi wo bantima na ne fie hwe ngi ani na ne bayare oh na kan ti akola yaro mfa ne nkoji oh onim ko ji da na esuo no enya bank ma no onim sa yare sabia onim sa yare sabia woni botom so no woni botom bi wo ho a asem no to na obema so de na ko anope wo mo mama wo mu de aso do mu koi chese bi ya tro dem onna no okoto aba chese bi wo no ho obo so ye board bo na no sa da na ni okofi so etiefo enti de ye kan say obi nti no obi wo ho bi nti no obi wo ho en obi wo ho se na no pe onyame ama nkwa mo atena se a na ye yabofra nti no kwasem se rade be fa wo so na waboa bofrey wa wuti enka baabi bia da be sraw na watwi mu die yesremo sika no so ye be sram na ye nhwe ne mfa nko na dotai wutie ne kasa wutu se wo abadaye wo nkora ho na ma wo kwasa wo wa ne pedia wa pediatric just like the way uko mu ho na chese nyenye o mu ana hwa let's kwa ku ma ye no wo mu ana hwa let's kwa but I take a kubo gwo am na fanti bitam say fan what you say fan gracho what yan cabra bra ne fa won say tie for afel ya real e tie for set ya mudi ye ne da no say let take kwaku anwu a abofo we wo mu because we let take kwaku say ya woduru ye and the amount of sika e ko mu makoda yi even the three imposes sign ye be ye nipa de little kwaku three asesa amo mu tini ko baba yeah mama chasha wa no tu dia mama ye moa promises so na yam bobo number ne bi 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 202 0599 305 202 0245 30 14 62 0599 305 202 edinu ebeba no eye Mary Akosua Ade yesremo enede ye case ya ye de ba ye main case ni enede promise nti ye ba no se appeal enye bi a wo ebeka wakoma boa na emom no yesre wo bia
se ye sha ase ne se wo hwe se de na akra ne su no a nya kombi na de no enyi na ni bi na kum na emom no ekopra na eye ne ya emoja ba na ye ne ya hwe de ye de atare so na wo de imagine se akra ne ko toilet na echiri mu na se wo waye a se na akra ne be fili enkra sam no to de bia eya na emobo eya pani die wonim die wo be ye like one say penny crowd at least who said there be mama ntimi mu kakra say mama nkwa me mu kakra mama nchia me ho but apan oni adwene for sad no person odi agro ono o feel free odi agro ohun enti no e bank crowd dey say ya in fact eya na ahomete aya na emobo enti wo ba ten bi a wutie me be ma ten bi a wutie me wo ba penfo bi a wutie me sabrei wo so wa ware unya enyem but wo benyem se de tie bi ada se etu a obeye den se tu a obeye den ebetimi so ato e ma tan do na edwane ja wo mo ma ebre mo be wo no mo sa akra ne ye deform won se o ma dwane e de ja kodro sa wo enti yesra mo wo 10 wo 20 wo 100 wo 200 wo 300 wo 500 mo ma ye fa de mu odun kakra na entumi review kwani na watwi yi webe na watwi mu die enu na watwe sanne na ya de ne kokra enka ebeboa ye madawro ma na mi se be so awrade so se odi abofra be share yensa yes na waboa yes ama abofra promise ne na pomuden awie pay nya minim se yen ye betumi aye no de ba minim se betumi ayo na ama na dawa be se yen yasom ne ye ne etiefo e yahwefo Everybody should die was I dear. And the way the minimum some of it. Montana, amen. Yes, dear. Ye try and bar ya bebana ya bobo a din no be na ye more boy and amonswa a besem cramons maboy 0245 30 0245 30 14 62 0599 305 202 0599 305 202 edino eye Mary akosia ade kosoa ne fa kakrawa ebra ye twa ye ho so ebewi akire na akra na sa konya infection enu nti no se ye ntumi anya wa ha amfa moa no we de enu na egu ase ha no nyame na meka wo matro de egu ase ha no a wo mo adipi no na che se hu hia wo mo pa NB ana egu ho no enti wo be hu no mo de egu ho no mo se maye mfa no kwagina roadside anase edwamu omo mpene saa enti madawroma na ni da so an radio station na bebre nso wo ho nso ba bia ka na koma se won famra eye Ezra FM ene Ezra TV makosem dwumadie no mako meni team na nakua evangelist Sikapa Pastor Julius Ishmael ena Amasapon omodi aba eye nyina ye ba eye nyina ya sede eye wo na to wo a enka oba ye beboa onka unu semre bi oba nya holy heart okọ radio station bi wo mo boa wo ma wotumi kwaye wo kai sa wo ba ha ma yetumi boa wo wo kai sa wo kọ ba bi ma wo motumi boa wo mesre wo ba bi a wo bi a wo hwe ye emu wani emuso busumi nsi akoda edie ni wonim ya wo befa ya wo emu se ya wadi sun ni ya wada enso na niti ya osan ebesu yesre mo mayen emu ano ye monam ene de emu aye ni aye nkoi enu an ye de ba ye nti ya twetwan se gyina ye na so ni se gyina ye na so enkrasa mu amabo papa me de me ba ya me ntumi o dabi untumi me ne ka se ti kra ya na ya pa me na meti wo ya me ye ono na bibi se ka be so ma mani achi nyina ho no because ya na ya no ananse ya na ya ye wo da ho no phone fam say masa dey da me ntumi o afi no ma ye basa so why umoja ana wo so sabi wa wo pen wa chimpen yeah oh na sa wo na abofra we firi wo yam ba ya enti dia na pese ka afoforo nso wo mu enti onyame ama na nto na to obi ba no kire se wo se wo boa no yes
That's the issue. Yes. Genti anto ba no anto nana. Yeah. Obi be hia sa amoa no. Ama wo de ama no. Ama wo de aboa no. Enti breni nie. Breni nie. Awrade show. Awrade show. Kromo esika fo wan. Ya ba sram. Momo ayen. E bi kwa na nye. Momo ayen. Wanya. Akria betra se oba ba pejo mu kakra na gya isu no why na ye wi a na won so eja what be sumi a chete for radio station bi na bi akọ e bi kwa nye radio station ho akiro pan mo akọ obi ho moa ama nipa ne de ama enti ni nyina mu no wo kọ ye na wonya moa no no so aba no so hia moa e wo so so kire de obetimi ye nka se kọta mu fie sika nyina ama ye ketua bi no bi so de kakra so aba ne obi so de kakra ne ye na ye kọ ye nim 100 cities 20 cities 10 cities 200 cities yes what's me amakasia nso what's me amakasia ama ende wo ko so mpa ye na ade aba erade de me wonie me so so ma bisa de nie o ya ma akra ye ma me so so nyame so behwe so aya ama okay ye mo numbers na biem 0245 30 14 62 0245 30 14 62 and 0599 305 202 0599 305 202 Edino eye Mary Akosia ate nana Marco unse enkola onyame ani ku wo mo ena enipa bia wo asase so akora ne hu ni asem se akwala pa wo de ya hwe omo akoye boni mpo na waka che ne se eni akwala we ngodi agoro bi wo firi ho na wo bo ni se timtim wo de dan wani bra wo baba na oni akwala na da so gina ho di agoro nti se enkola eduru sa mre sei na o ye wo mo adoye a ehu nhira ye bebre akora doye ehu nhira ye bebre oni haw bia wo na komem ni tirimo adwene nyina ya fine na komem nyina ya fine enti we sei enye ono na aye boni bi until obi busa say ye na eja ne na wo se da bi se de onyankopon eni monyam ebeda dintia enti akola we se ne ebi wo ha ye de omo ba se wo nyame be hira wo wo be ya akora na do ye na nyame de hu mobo ade bi ebesi wo akwa mu no na nyame de ye afiri ho enti ye ya do ye sei ya da nyame ase na wo so bra be ye bi wo yi kakra wo wa na wo bo so mpa ye erade mi ko ye sei o na wo de yi musuo ni esan ya de afiri wo so erade mi ko ye sei o na wo de yi musuo ni esan bi e si wanim na wo de ye afiri ho enti adoye die ye ka se ya be so hwe a woni mu ntia na wo de ye ka ni se ya no se de omo kikan ya me so memra me ya adoye ni bi na me hwe de ewo mu se de omo ka na ye nokra ye nokra so se wo bie wakomam na wo firi wakomam na wo sense ne akola wei ni su a wo su ni tia wo tia mu baba be ye na doye a onyame be hu mobo eno de eye da ya wo nyame be hira wo se de tie bia nyame be hira wo akora isu a wo su na wo se me de sire ya be sha akora ya no ami akora ni operation ama no ho atona na nyame so be hwa wo sa o hwa wo sa eno de nyame hya mranto hu o se me no be hira me wo no be hira wo o se de wo be ye bia wo be hira wo enti wo yi bi nko a de a wo be hira wo enti ye to ye nsa afra mu nyina wiye se de ye de abre ye nie eto da bia ye de esre beba eto da bia de arehwo beba eto da bia de ye de akire beba enti eno enti na ye nyina ye de ye wa ha enti ye srawo ena ye to ye nsa afro kakra bia wo bia fabra be kan ye ho wo he ba bia wo bia no ye fra wo fa kakra ebra be kan ye ho na akra isu manenya warehwo ma akra isu ento wakoma so akra ya mane a wo mu mane ento wakoma so hunu ni se eye wo ba na time bia wo hunu ni se ne ba ana ne to a wo de ekọ toilet fam asie enti wo wontumi nya wo ho hwee no hunu se wo ba ene da wo so enti de omo kan memra meye bi mu akolai na me pepa na ni suo nye de emfiri ho wo pepa na ni suo no na nyame so pepa wo de enti awia ba bia wo nam bia wo de tro number no
baby a wonam no yen send sika atro number no wuduru hwa na wa send no mane nka wakoma wodi a wo se baby a menam ye sa amre de mintumi send sika atro number no na baby a wo beduru bia na wa send na wodi aba say wo see this ya baje ya baje ya baje amount ya baje see this ya baje ya baje doctor no obey surgery no ono aka ho asem ne kasa efidie yi so confirm no che no na yes yemu nipa e wo bra number ni bia mu 0245 0245 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 202 0599 305 202 mano enka wakoma mano enyo mobo na yen support little promise yeah we ye oje na oba Christian so de ne yade ya obi tu ni sore no a tu sore ase yade ya nkenya yini mo sra ni na ko we dia akoda 6 months areho na etumi tu obi a ye mayi a ye pa wo eni ade etumi etu obi a enye nna na ye enye na eja na ye enye obi a na ye akra no oye innocent 6 months oye innocent yes enemu a ye ne a ye nsore ye nkoi ye hia sika no mo adawroma sika no edoso wa mo kakra ma na we kakra ma once so obi ba say sana ya no yempese obi free ha na obese hu no station foforo say bia o sese foforo baby say wo ya na wa ye ne preko na wotumi because e bia ho so wo kokodi line nti ye bewie enye obi a na e bia eduru baby say ya otumi wotumi etnasia obi wa infections kwa betumi de ho abeka abagimo na wasakonya yare foforo na odi e free mu Madawroma abewuo eya obi ani wo bepesa ne babewuo 6 months wagiju ani kakra ene ho niema ye hwe me bibi ato akora ketewa yi ana yesra mo mayemo ano numbers ne biem eye 0245 Ekuya 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 202 0599 305 Etina beba no eye Mary Akosua Ade Pastor Julius Mako eba ne say aya rehosem kire say no kwasense situation we say nto wan kasa aya na to feel it na to da head say nto wan kasa on say do be a my TV ni radio adwuma na radio be na yen krofo sa ada na ada na asa so for our giant aha wonni situation ni ma wan abeka say o ade na asa na ada na o de okura na akire ba mo nti o de na wo giant but it's half feeling no there this will be o mu bi o ansa na wo fina promise situation say akola o ne turumu kwan ni ho na ya tu tokro ne yam fa ba bia ho na oja ne naifa se wo ne bo ade ne so a wo ne bo ade ne so a se de tie no ya na emfa ne say obi ba o se wo fa ne say wo ba na ekoti bia we mu a you will see the need to support because one anya sadia ne there will not be any need anya sadia ene o ti wono sabi mpabia sa o ma miensa o ma na obi ahonka obi ahontin dia but o fa ne say there obi ba enamu ebetimi abasa ye oba o etu dia anya hwe kura no se wo bibisi enka o da awade ase ka o bibi se eye yo se awade se obi enam ti dia se na ma wo mama akoma ku
ba kokura nkote bia ti se mu ani urade me bo afode 500 Ghana na me da wase fi se sa enye me na odo me mane bronso na mu esan na ato obi enti ne me bo afode 500 Ghana ma anya sa dia because the air to nkofo man ma ye nchen wo mo ne mi abai wana chena o ye ni pasa ye ya but e de na ne bade ana nyame nsuro ye na waka se ye de obema ye maturu mu aba we de o ma maturu mu nyame nsuro ye but de nyame pe bia no ye but wo mo etimi escape sa de bi se ya enye nipa no bone na akofa ba enye nipa no mistake na naturally atono dia wo timi escape dia na se o de rade ase enti wo de me mfa ne se ye obi ba fa na se ye wo ba na atu ni ya se ye wo ba na akwa hwenye mu se ya bia wo tie radio this I will show you TV so all over the world, all over the country. But money so do kaka baba we dey enya 10 Ghana and 5 Ghana. Na we dey move on sama ye beje ba dey sere wo more than that. If you Akoma mu na ye more than that because yes ye doctor kasa ye ma wo mu say situation na ye ka no I am pass wa doctor for nsem a wo mu ye hu adwuma so that ebe ma obenye gidie se me boa me so urade be ma ye hira. And he said, "Oh, 5 is all by a better, but let's say, oh, more than that. Few Akoma Pemu, nay, never do be sure because any situation can work. Normally, I will say, and Kadabi only a bear people to the man can present a tea funny being shut and salai. Said Ezra M'akosem, Obuhano, Nanka Sala, Namo Banaki, abuse near the actual only a Yakoma, near abuse, so that you can feel it. On community, so that what because normally is here. Yeah, no movie say oh, one more money to do. But I'm telling you, at that TV, she said, I'm telling you, Accra, you're starting your worship. Would say, oh, and do baby, I'm a person who that understanding. They say, yeah, this is the work we do. And we who the a change say, but then I do not rather do me into the say, oh, radio. No, that is the reality. Until Yamiandom, Akonya was able to get to TV. So now was what we no who said, Tibiano, a bad until you young one, you young one. But you know, they all bet 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 account to more. You move 1,000 Ghana money. God will bless because Obim Pana watch it. So already I didn't know the Aka infections. Said the enemy said being say infections simple. Because the crew the enemy since no mass stating or people not seeing. Yes. Was the child should not be showcased by the roadside or on the market. And this answer wunya sikanoa. Famra wonye no. Now Ghana say infections. Before France and the one oh, situation really there urgent treatment. And yet Bosoma me and son and our premier and Sunday and I and the way be a number do me and number boy dear and I within this week no nanka picking can I Monday you cry walk yes nanka to me abwa February mo bi enim say Maa Akos hand in kaya or double so ntikia ma me we wa but when the need arises say esa oboa obi a esa oboa no ma enti mesre so wutie ya bia wo take bi at toto wa drive or private car na dia to ha ene ade a wutie ya mesre say o kakra bia wo bia no wo de send breye wo de send breye bia wo de so de nka wo de need funds wo kwa ko yi no bank ye betwa ye beje numbers no nko ade wo de ye betwa o kra o pesa o drive kra de ba edum ha Achabaro building ni mo na de ba Melcom o sane ase wa na ye wa bro certain thing ye fe na Achabaro building bi so obi a be kire na wa gbawuru na o de aba because ye hia say one Ghana kura efi mo a emoa ye hia a check kura 1 week time there na ye timi akwakoboa promise na nka tumi ahye nyame anu nyam kire say o yonko dane do da o ye kan sa na o yonko ne dane o da ye zi o sun so enini nsu obi su na na su na obi sere so a o na nti se o su na se nyina ya twen ho de a ba se o sere so a ho na ya na asebo no nti sa biri a yemi abai esu no ye ne ensu na promise yintimi nya yarehwe ene ayare samfama no so that o kire bi o gina ba bi a obetumi abodin se na anu amekọ makosem so no na Ezra TV Maa Akos na beja 14 ase no na atiefo eboaboa me a enei yenso yetumi nya baabi agina sa wo ho na wo te adanse we wo baabi a na sa wo ka ho bi a you will feel proud say na mo sika so ama promise
atimi anya nkwa and ye wie surgery so e de ne beba ama wahu progress na kono na atimi abo anti me don't relent bomode se obeboa ye ma bomode be bia obi ya everywhere bomode se obeboa ye we ye nyamdwuma ma de bia me ka se we nyamdwuma ni kesie pa ni nyamdwuma kesie pa ni ba bi wo kwa boss afode kakraka no kura no ehirama ma de bia me ka se ka supporting need those in need this ma support them senye sabi hwehwanim na tola yemu bi ya 10,000 and 500,000 wa sorry mu aya na ehia ma go asobi wa hwa we sina so na wie na we shoes wa wie baby ani papa ba no be obeda wa wie bada fie be sa ko 500,000 Ghana cedis 1 billion no but at least in the baby obi ya urgent treatment see na mama wo sa sika no wata ya papa Kofi Addo ma ani yo ka so tam 100,000 kwa dia ba ama say ye fanko ya papa Kofi Addo betimi aboaye obetimi nyam ye sira no e na papa no wa akoma paso obetimi dia abo nipa Kofi Addo nyeri paketo okuma wo contractor ba akopa ono ba bia enti wo betimi aboaye enti asika fo ye okuma no e ke wo se obi kwa manium sananka ye ya nu nanka ya ba be kan se ya entempa nanka mo be so maboaye nanka ya timi agenkwa na ensira eni wo kwa aforo mo boya so fori wi akoni emi wi akoni de bia enti we na wo de ba na de wo kan no te ho kan ye sesa no ne bu afu wo da so ne wo kan sika ne sesa no afu aje ade na wo so ja so because of ya sesa da dollars we dey say boto ti na enye wo sika na yes so wo na wiki na wo twi aduma wa ye bi obi so me ya wo enti na on say obi wo a wotumi ko hospital na obi a wada wa che yeyi no na so onye sika ntua na wakotua oba pemfo bi a wawo yenye sika nyino no a wa on sa dodo na nam hospital no wo mo yes apa eye nyame dwuma me ya no wa mehwa me Kristo na wudi na chi wa yare da ma he se me kese Akoma de me na me suda debi no ka wunia na wo ne ho akere no e de ye ne nei eno ho asem wo kan maybe no nana maybe no try say Messi Senkrofo nam ma cool ni na baby afo so ama ne omonya baby agina mind I lost count me try my best from Inshira FM from Akoma me try say my time man to me but no one je tere without you and your team bebre na me to ko yanga si yenkosie no si yenkosie no so na we de wonye yi na we wonye yi ma team enye den sika adwena na mitima ma me benya me trust message na me bububu se enti se nka ko ba sa dwumadi we ye de keni wa such people nko me ye den na me dwendwene sa so doctor ye letter tin ofan kopemwa o da sha envelope mu e dia ma no we aye purposely for donation sa no mo ye no ofan ko no kopemwa emwa no so won ko ma emane kwan ho ejem ye ya ye hu se ye de nkwa bi betapa ana ye de ne kodwom die o se emfa nko na yare ne beye kese asene sa eti won fa ye de won fa mra ha doctor o e na atworo de ama no adano ye ho ha na sofo panyini se ma ko ore fi a sofo panyini ele ama na akade ba so famra so panyini yeah o ye lecture and this is so insane o majiji ama wo so dem bezam je aso da ni si wo so no you see the point I am trying to make is that edu baby was careful wa so you mo that's some of the things I say some more at a point this time ebia project I because individuals are ehiamwa specifically to the way dear promise the ma be billion that is to hiamwa so you be so about for 1 billion 2 billion a bit 10 billion in the bank we want 10,000 there
and they are problem we are solve. Oh, na sanka na echiranke yankasa fa. And so woman na ye bibi say woman nye hwe 6 months yakora na hwe ye start hwe so wo so e de yawo e na ado o so ye be so and so obi be hwe akora we ya o emomu wiase ye o na no apostle ya de na so re ma o hu say ebinom o si asodan o ba se kese ni nyina akwa asodan no ba do hu say no asori mai ehie sika enti word ma munji nko ya adwuma ti committee ji ko ne ko ya adwuma ko sika na awo ya adwuma no wonya on fama to na on fama obi from so fama enye so obi kwa na ebisa ayi listen Solomon ho asem no ayi oba ya na ne nine ayi straight ya de ne ko konfa no chekwa ye ne ho adwuma e ma ne nan yi na afedi etumi eye bibi aka ma enti oba pa wo bi say wo ye kama say wo maame ho e say wo maame timi de ne hye akire ne nan no aye flexible say na aye say but say emu aye ti say de nan bia mama ye na confirm no che for so asepa from the one I started adwuma any ayi bi aye serious bi aye call mutumi boaye ye mfa obi nko ho mo nka say we die ye ntiti we film obi a mutumi boaye and since I had little kwakukọ no mu hu ye no enti bi okọ mo atumi refer case ayi nyes case ro mo man ba ha say o mo atumi ka say mo fan koma so ever since ever since the director said was not nurse ni bi e wo confirm say on fan na say nti o mo akra hu say adwu enteje for mu tie the point am person making ni answer ye wo and so edene buy oh ye wo escafo makomienu mi ense bi wo ye mpatamu a ye nsor dem ni areas a monye bi ye bo aso afore wa so eye but ne say obi kwa ahoyeye mu ete saa at least man do into kumasi ya ni asante memo asesi aye ka say into obi ni wa woti asesi o be 2 billion dan account mi asesi yeah obetumi you 500 what you 2 million cry na 500 cry because of a crazy sick so little promise oh ne meza me chema what I am better making no ma you making that analysis no at least I want that amount of money to account no ma we 500 Ghana e dia bo obi no and a problem out there. Let's just say, we go 2 billion in Yamadi Acho. We 500 Ghana, the Acho, be or Yadian, and Abra means Rosy Makas and Hosey, and Messamash. Oh, I don't know. November is the Canada Manabino Mana. Oh, so better Manashi. And indeed, I young one. Not one was a year now wearing a man. And they are so bad, I will say, and the truth the point I'm trying to make is so we need to do 2 billion, 5 billion, 10 billion, maybe that what sometimes just but at least telling na babra ne man ko but if you are 10 billion account kwame o yi mu 500 Ghana dia bo say akola ya wo bre mo fa mo ano kwame eye wo ya na 10 billion ko nya me de ni na ama say ya ko me yemo numbers no yemo numbers no emrawa yase nu ntin ye ba ye we die ye ba na bi ye ba na pil ankasa na de sa na ye ba ye o si ade ne ye si ade bi kwa bra mu mo hu ba bi ekoduro no ensem wo mu nanso wenti ene ye ba ye ni abre akora na ye mo pese radin shiraye na wo kan say ma me hu me me hu say we are make say obi say ba ye me hu say me na wo say 2 billion account me say ama me sign 15,000 150 sana kwa na size it's my call on yanware do kwa on sign on mi na be ana ai emre bi bomb pa ya ni na aso ye mu na tawa fo na ye bo na ma me o meti obi afa request mra na sister ba ko ade chia wo hie sika o ko register kenwes o ma bi esu ana o se de dana Akoma so ye mo ane pai
o yes ko register ye be school bia na the only the prayer topic no mumia mompa ye nsevra do won fa sika lam say hey munya bo wenya mpa bo munyi sika na wenya sika wo de ko ye ya na mi sika ni wenyi fa wo de abra mo kita mo mia fa ko mo na ye benya ko ya nye sika ma na bro sunu akotu ya de pa ewra de adu ye benya dia pa ye bi pa mo tia ewra dia ye nimpo ebi ba wo ye unso ye nsabe soso a ye ne ayetua obi ba ni nsabe soso a ye nsabe aje dia bro ye so dia bro ye so we so dia bro ye so mo abro ye so dia de bra mo so a mo so ye mu nti mo so ye mu na why papa kra ko ebo apostle prophet Kofi Amponsa Armstrong Stephen amana yetimi born in the show na me de frafra we nya bo papa din nkwa de me to papa nkra me to papa nkra say ye ho asa aka adwa mu enti ye obeyi we de o meyi big time pa na anu aden e de emaye anu aden pa ma ye ntwa ye ho kakra emra na fe ai wo hwemanim na de mu aden de dia ene ye ka ya anu mu udra ma fon so anu aha intina me friend is here so maji ya so kakra ni ye bre 0245 30 14 62 0245 30 14 0599 305 202 so na send we sika no bompa ye guso kade wunya 2025 hwe wuwu a ekoso wuwu ekoso ejasisia ekoso bompa ye faguso kache nyankopon se atorinchim bi sade ma ne nto na betu wu mpokra no a won save wo no abusua ejapade de ebre ne yenya